Binjiye ku kibuga cy'imirwano aho ingabo za leta FARDC zikomeje guhangana n'umutwe wa M23. Ari tariki 24 kwezi kwa munani uyu mwaka turimo, nibwo Lobero mu gace ka Lobero ndetse nyine muri teritwari ya Nyiragongo ibitero by'ingabo za leta FARDC bavuga ko byatangiye gukazwa cyangwa se gufata indi ntera, kuko nko muri Masisi M23 yari yazengurutswe n'ingabo za SADC ndetse na FARDC, Wazalendo ndetse n'ingabo z'Abarundi na FDLR. Gusa abasore ba Makenga bakomeza kwirwanaho, ntibyababujije rero kuza kwitwara neza mu gihe bagabwagaho ibyo bitero by'ingabo za FARDC ndetse na SADC nyine na ba Wazalendo na FDLR. Ingabo nyinshi gusa nyine intare za Sarambwe zikomeza kwirwanaho nk'ibisanzwe, kandi ntibyanazibujije gusunika abo ngabo bari bagerageje kuzigabaho ibitero. Nko muri Masisi nyine niho bari babazengurutse, haba intambara ndetse humvikana nyine urufaya rw'amasasu rwinshi cyane. Gusa nyine icyo wabasha kumenya ni uko M23 yagerageje kwirwanaho ndetse ikagumana n'ibirindiro byayo, uko yabashije kwica Abawazalendo 32, aba FARDC 4 ndetse n'Abarundi 7. M23 rero n'ubundi ikomeje kugenda yihagararaho ndetse yavanze. Bivugwa yuko nyine iri hafi yo kugera, cyangwa se wavuga ko nyine yazengurutse Goma, byo birazwi. Isigaye neza nyine ni ukwinjiramo indani. Gusa nyine rwa rugamba rutaba rworoshye n'ubundi, urugamba nyine imbatura abagabo niko umuntu yavuga, aho abasore kabisa ba Makenga hariya baba bitanga ndetse bahanganye n'imitwe myinshi ishyigikiye igisirikare cya Congo Democratic Republic of Congo, nyine harimo abo ba Wazalendo, FDLR, SADC n'Abarundi. Gusa nibikuraho abahungu ba Makenga ko bakomeza kwitwara neza, ubwo nk'ubu aho ngaho muri Masisi M23 yashushubikanyije abarwanyi ba Wazalendo ndetse yicamo na 41, aba FDLR 31, ndetse ibasha no kubaka intwaro baba bafite, harimo nk'amashini gani 7 ndetse na SMG 5. Izo ni mu bwoko bw'imbunda bayafashe.
byose bavuga ko batse nyine iyo mitwe ishyigikiye igisirikare cya Congo FARDC, harimo nyine ba Wazalendo na FDLR ndetse n'abarundi na SADC. Gusa nyine abasore b'Isarambwe ntibabura n'ubundi kwavanza cyangwa se kwidefanda, kuko n'ubundi ibitero by'indege haba mu kirere ndetse no ku butaka biracyakomeje kubagabwaho. Gusa nyine abasore baba bazi icyo barwanira baracyakomeje urugamba rwabo. Bose bavuga ko nyine urugamba rukirimbanije, urufaya rw'amasasu ruracyumvikana mu bice bitandukanye nka za Robero, Nyiragongo, za Masisi. Aho ngaho rwose uracyumva urufaya rw'amasasu. Gusa nyine abasore ba Makenga bakomeje kwirwanaho. Ni ukuvuga ngo bivugwa yuko bo ngo birwanaho iyo bagerageje kugabwaho ibitero, babigabweho n'abo barwanyi ba Wazalendo cyangwa se FDLR ndetse n'ingabo z'abarundi na ba SADC, bakagerageza kwirwanaho. Bo bavuga yuko nta bitero bagaba, ahubwo ari leta ibibagabaho. Ni ukuvuga ngo igisirikare cya Congo FARDC nta kintu gishyashya yerutse gutangaza, gusa bitavuze ko imirwano igikomeje, iracyakomeje rwose. Ndetse igihari nuko bavuze yuko nyine ngo ahantu hose M23 yagiye ifata ngari ukuhayaka mu maguru mashya. Ese ibi bizayorohera abahungu ba Makenga? Nabo ari abantu bacanye ku maso, bizoroha mwuka byarana. Ndagushimiye rwose wowe tuba turi kumwe. Icyo ngusabye no kudusapotinga, ukora subscribe ndetse na share, like, comment, ubundi tugakomeza tukabana mu biganiro bitaha. Naho ubundi iyi mirwano reka tuyihange Uwiteka. Urakoze.